Yes, tujya Nkore media nkaburijo kandi turi side za Gwampara. Babiri bajangu Gwampara kuno majya sima y'ikitari yo myanja. In fact bakahasharaho bahagaruza mbararasite. Kunkano uramize ngeriga kutamburamo. Ejo negwa munonga kurwo mu nsozi. Kandi kiretire. Ninjire nyanja yabaruka. Namizi mingi. Koze jininka swampere kwanoza kureba. Abarebita bankore media subscribing turiyo tubaretera bingi nibwe twatanduka mureke mu subscribing kandi mwatugambira kinyine kimukwenda ntukuba ntubahijya fayo tubaha entertainment tubaha movies abana bareno bazandira kimwe muno still on Nkore media kuno noreba the roads are so mad. But people are trying to get money. They are looking for ways. No ruga Gwampara kuza kushikambarara nachiko. Yoragambo te amwa munonga ejinyanja nibajete yabitu ejinyanja niki hey. So nje kutandikaho nkaba discovering reke ndijo mu Uganda koze giteyinizi na tubo kujimatenda bakujigamba but it's a huge area, it's a large area, it's a large area. We are going to call it Mutanoga kugira ngo abankore media bakajetizi na Mutanoga waruganka chikona chebito chiwarabanka waba Angela Katatumba aha gwebishuri country resort ukachika mu mishwari hinyasha. It's a lake, it's a big lake. Mizi nigargo mu nsozo kwa higuru gija gashuma gabuganira garuga za mwizi kwa hundi ninduka. Jabless subscribing dia mswaga promoter niwo wawe ine n'abantu mwe nabita butukora nabo ntubasima mwe maremire mu yono.